India spiritual doctor small catch you nice and then a woman shut me papa bi oba yen chen o se doctor say the so nsia na bom dia e so nsia be je di say e ku twa akoko konfo e twa akoko na akoko na adane e so wi so me nya hoto emprepi no bo wa so bo dua pe na wasa bomode akokoto wadu e di say dua bom ye aduma wi dia enti wa nya di na edutuo no e ye aduma e nti ye ka cho se bra se e ye nsuo ban e ye bosum ban de ne dua bo dua e na yare ekum kofo bebre e fa dodo na ye edutuo e na dua bo e ni se wo tina so fo so wa bre e twa fasting all night directions ahodo park so Friday all night Wednesday all night na nkosia gadia ye catch us say to me wo hwini ho bre India spiritual doctor che no mo trust 101 go tu fo yankopon be fa so ama fa ahodi ahoto ayewodia na ne ayi kan osika sam so nko ye bra na nipa enko nipa ni nipa enko ne mo nipa ni sika na ye de eko India spiritual doctors ni number ni 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682 India spiritual doctor say baby e wo bia ne tro mi kan bra e ma ne nyo kwatenti e do be pray for ahudi ene ahoto fama yo woni na ndofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ba enche wasan kwa babi ne mebi ko ne ba ne masonko ene anwasem kwa ne siwo yasoe enti se wo ba no wontimi nanti wontimi nkasa akora no se be so se be nya do so ye nsuo ba akora ni pa bebre se bebre ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asma o ka chen se fa ne ba be pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe ene kwase we no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumi bia be boko e de amaw e bia ye galamse wo ye tutututu wo ye champagne wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye pepepe wo ye hwegum wo ye gato de ka cho so wo ye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample na tima say de yesan se enne ahoche ni ohia eyeya e bia de etwere yare wo de kuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuro bi se eduabo ye dutuo eso be na dia ba odua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongu to be dia ba odua na se bosu na dia ba odua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se e pa cho bra be pimo yasoe ye no trans 101 ye mo na dadwini adwendwini na efiri so okoko transon dem bebre oko all night oko fasting prayers oko trapake so bompa eso hwentimi sidia India spiritual doctors mo ka chiwo nyina ba ko pese tromrika for yezansuma obibia ajo ene enwure aha eye Kumawu television ene ye fiada ide yasanso asatenase eye time with India spiritual doctor na wotwetwe mu no yididi nkomo biribi na ene nso no yasanso ehia na yese enkomo na ye baba bidie de fa sunsun sem ho wonam semu ye dada sitrem enuma bia ye dweno aye ntiase a etwase ye pe anopomasibre na se ebrezu se ya na yadomusuko na afi no enkomo no entonkwese enwie no na wo hu ba bia e wo so tutu na si a ebetimi aboa wo hwe wo bre na nonso abo ifiti samre e de kwese na nwotwe ebebo na chese e enkomo nko a eti mesese sabre frewunua bi se ebre na so time with India spiritual doctor yatenase na abusua muntwanhia na muntie nkomo no na entose enkomo no enkwawie no na chese wankasa so ba bia wo hawo no kodanda no obehu kwanya obefaso a wonso obepe anopomasibre edama wankasa oho yafra me baka yoko jumadi yi me na medi eho echia me na India spiritual doctor uti din say dia na say no mebrebe e na woye e wona so ye horum eda ya wada efiada memeneda kwasiada ene da wode adwuma e wona so ye eho the country numbers no na efa eto ho na yewia watimi afre India na no edi nkomo numbers no e 0240 55 3682 0240 55 3682 we any India spiritual doctor number na sele medical canon wia no ato boas wa frɛ no na wode na edi enkomo ye nche ho meko India spiritual doctor enchen na makwa no akwaba na edi enkomo nene ye behwe nsɛm bia enei ekoso ye bibemam ha a wodwene ho a wonte ase mekire sɛ mekire ya wade ene mpɛse ye hwɛ ɛhɔ sɛne da ihun awade esifa no
sa kwan so ne nam ana sese sanse mu nsem no bebrebe na ade chia yete tibeko na makakoma India spiritual doctor Akwaba na yadi enkomo na ansana no ma mentwa me ho embra me ba meko India na mama no Akwaba yo woni ngandofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ba enche wasan Akwaba bi ne mebe ko ne ba ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba na wontimi nante wontimi nkasa akora no sebe so sebe nya do so yensu ba akora nipa bebe nsem bebe ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asma o ka chen se fa ne ba be pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase nya no nko a edambo kasakasa eno so so ho de ba nyame adumi bia be boko ede ama ebi aye galamse uye tutututu uye champagne uye alovia uye big and wash uye pepepe uye hwegum uye gato de ka cho se uye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample na tima sa ejide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya ebi ade etwere yare udi kudada bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye dutuo eso be na dia ba odua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongo to be dia ba odua na se bosu na dia ba odua dia India spiritual doctor asmo ka chirewa na se e pa chobra be pimo yasoe ye no ntrase 101 ye mwa na dadwini adwendwini na efiri so okwakotra Sunday bebri okwo all night okwo fasting prayers okwo trapake so bompa eso hwentimi isidia India spiritual doctor asmo ka chiwo nyina e ba akopese tromrika na break mase ahema kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesiada you do I say love me alone we aba mama no 2021 India spiritual doctors more can go person the person bia nya every aso en say obabia benya na ware me aye no ade woni be ma atena woni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me woni obabia atena wabo ne ye be bia atena wabo ne ye na so afan ko sigadia India spiritual doctors wo to ne sadia for se bra nye do I say ma they love me alone ma ye person oti say enye tuotuo enye blade twitwa we ne sadia aban saka bra be pimo India spiritual doctor nchene ka jiro doctor mesro ma hwe Bible school me na ko nursing training na ko teacher training ma de ko sua ne pam na ko sua adwuma ma bo container dia ma so still India spiritual doctor to say for say bra be pimo ya so ne bebi akone na me hwe ni ho ani ti akone na mo so akon ko tuma akon ko si bebi ani ti bra ya so ne no entenase ye nche ni pada se ni se tumi ewo ho ensanom anadun sukurubu ekuda debi na da odofo mfie bebre mfie petepe so ntimi nkoda India spiritual doctor to ne say for say bra ye no ntrase 101 ye oba eni ma won kawase mfanchin ye no ntrase nsema hinte de bedam na didi akiro be makrawa be ma ne be mesua be ma ne be mawu ntimi nya adwuma India spiritual doctor to ne say for say bra sunsumu na sunsumu aware sunsumu ne bebre da ye so basa obesu na no na masie obetimi so na no wankasa nkasa wuni asa adeda no obesu na no otietia sabi ajanan anaso obesu na bia no ojane na egu no India spiritual doctor for say bra obesu na no obi da na obesu na obi no da be India doctor nche obi obesu da bia no okunukum obesu da bia no okunukum obesu no she school atare obesu da na oku school obesu da no otro exam India spiritual doctor say man ko ba bia akọ hwini ho da woni na da wa china hwe India spiritual doctor chira kwan o kuma se ahema kokobi 18 eda aye ya wada efiada memenda ene kwesier uwe ni yare bi pache se glaucoma yese cataracts ese scar na abaso ene tie ko woni ni operation woni me ba ya adwene dia me sebra entitie ko gi no India mom de bag Ghana e de bu amanfo yete haban yense otumfo nyankopon na ho de ne mfanto so mfa moa ni woni ne ko operation ko woni ni operation ni obi ko ni operation ewi ase na ni ni nyina na efra ene tie India spiritual doctor ka chose maintenance man nyansa de mo bra no chance 101 na ku didi enko yama woni no minimo bi oba me nchen o se doctor meni ni esi apolo meni ba mso meni efra efi be nye woni India spiritual doctors woni ni hu ade efra na sa bo na da so mu ye nko ade na so ba otumfo nyankopon ada woroma enema betima iboko ama ni netima sa hu ade ehun se o si pe no sa se ni pa de se ni woni ene o kanea yeso otuo hwe ni yare nti ade obi abra babo so oba ba di wo so kwadwuma oba ba nti wo so kwadwuma anaso otimi ko ba bi ma yesa woni yare nti no nipa no so ontimi ko ba bi aka wa hyedem India doctor se bra ya tuwodu tukui agbalagba anaso obi na abo odua pacho India spiritual doctors for be pimo na hwe mo chiwa ne dia abo odua apepe tongo bongo anto nyama e pacho bra anase nkoko
ene e dia bo bia India spiritual doctors mo ka chunyan and then na wo ma hwɛ minim papa bi oba ye nkyɛn o se doctor say di nsuo nsia na abom dia nsuo nsia be gye di sɛ yekotwa akoko konfo yetwa akoko na akoko na adane ɛso ewie so me nya hoto emprepi no bo wa so bo dua pɛ na wasan bomɔden akokoto wadu enti sɛ dua bɔ no yɛ adwuma wie dia enti wa nya di na edutuo no ɛyɛ adwuma ɛno nti yɛ ka kyerɛ sɛ bra sɛ ɛyɛ nsuo bɛn ɛyɛ bosom bɛn de ne dua bɔ dua ɛna yare ekum nkofo bebre ɛfa dodo na yɛ edutuo ɛna duabɔ ɛni sɛ wotina sɔfo so wa bre yetwa fasting online directions ahodo park so Friday online Wednesday online na nkosi agadia ye catch us say tumi ni ho hwini ho bra India spiritual doctor cheni mo trust 101 yotumfo yakopon be fa so ama fa ahodi ahoto ayewo dia na ne ayi kan osika sam so nko ye bra na nipa de enko nipa ni nipa enko ne mo nipa ni sika na ye de eko India spiritual doctor so number ni 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682 India spiritual doctor say baby e wo biare tro mi kan bra e ma na nya okwaten tiafo mi mamunya ne ntie se itwa ho aba na yaba tew meko India spiritual doctor enchen makakoman akwaba na yadi enkomo India na boko de yemi adom me ho ye o ye do bwa de ase fie boko so obi a ho ye enema ekosai obi a ho ye ekoboko esan Krista o shamidi baga nim se o so ho ye o me ho de pa ye hia se de se de na wa oni enokre sunsun se no e be dan egu ho sanete ni abo bibia ho se otumfo nyankopon egu su otumi edomo siko India ye ni nkomo enem pese hwade bi ti se awade ye hwe ye bibi mamu ha sede ye ti awade ho nsensem amane ewom na anyam bia pese mebusa wo sunsun sem a ewom no ene sei baka me da se ye na otumfo nyankopon ase no ye na do ye ho da ni etie ni aware eye ade otumfo nyankopon ani gye ho na bomsan so ani berepa yi enu ti dane dane na ye ka che tiefo ne ahwefo nyina ne se nyankopon ye wadom na se onya aware ware a no ma ode onyame ase na aware so ene manipa ni munyam ewie peyi na waware ni abafia ba be ye ho ade na je se wo ba na na be ma no wa hye oba na ni munyam kese yi enti e basa no na anibre e wo ho senti e tisa ne se eye ade be nyame aka na eye ade bia so nyankopon ade no na bonsam so anibre enti amaware sombo baka tu se ye o man bebre hom nam kroimu omo musika omo bibidi omo ya kese eye wo politics mu ni ade ba ensa be ma oni ni nchen a obefra ni sani kunu no eno keke no na akwakoye bibi a e wo ho enti aware o sunsun juma bebre eka ho is otna se na sa aware enko yi anu asese no wahwe sanse ni enti ati sa ne se esanse sa na enti no emanipa bi e wo fie no anadwo omutimi aware tu anamon se na be on bese no mutimi mo yere woni mu manyam da na no ne sa no ekwan ye faso edi eti wuram na de sansu aso ne ba na maka eno no ewombi ana enya eno nko a ekwan ye faso ye ware no eka ho bebre one emprepini na mekani pe ba me nchen for counseling no so oba me nchen a mesre se wa ware hwe no wa anware awiada especially after 11:30 dey kwa kopem 3 11:30 ya kwa se no me 3 no me ware ye nware adentia that time ewie mo ye hye okay that time no ahunhumboni various omutinye omu nyina apie etu ware that time na emwa ema ware ni ntimi enyina yi eno no kan ho bi eno ntem prepi so obehwe a efia ware mpanifo na nim de no emprepi no omuta agi aware no awia I mean anopa binim aware bi a ye kobie na ebo no nso ne aduru ho na yapon anopa na no nso na no ma wi aware no sa ne no emnika mikasa ai eni kwa sa awia kro apie beto so awia ni pie ni gwa beso ebeto so ese ni ma bebre because within that time no the sun god no I to say adibe no opposite and no negative it is sun god no or sorry anya onu kwa that time wo ye adwuma so ekobasa na destruction eye adwuma eni ma bebre essay eni ntina aware ne ye beje ye gine satan na wo ye no so kura free nchen a obi wo was so nya kasa bi tia obi obi wo especially man no mo fe no nya kasa bi tia obi o kire no ho emo bi kan no me sem to no so on sem prebi obi to say guys na ban hey
sister penny pa na hwe no wa brabo eh me de me nya saa o me de me masa chance no yes ya boy be friend preko no ka kire mam say ma na e de no anu aye kesiese no se twen na me ka kire enti edi bible sumi no ana o ka kire o friend ba so o bona man no say o bra me ba o ka say mre bi no ka kire me say e de na mama no aye kesiese ne na ma ka say me ma mu aye data na bosumi aba na abo na ka say so na no aye kesiese da enti no hiem mu aye bi e fa pro so ma eye na me kro me hu ade ku de enti ma ne ba sa senti ana ti say emprepi no se o yo ba na unu level bi obi adu na ka se media mi aka menye se media na ka menye se na akwa se se nipa na ya twetwe no awarem nti ba se twetwe no awarem dia e no so be no betimi bia dia se aware e mema ne bebo o mo no beda o ma bibia kama mema no beda e presu o masa awura o yo ba o mi hu so ba bi da mi ye program bi enche kura na sister na so ka chem ne se okọ sasa no ni kunu ware okọ ni kunu ncha feze ni kunu bi eja no ade achi ya pere ni kunu tontima ani akokọ ani kosua krete de ko che again man ade o se ma fa mi hia obaba bi so da oye kama wa hwe ni ye wagum nso ye itikuta ntima ekuta kosua krete ekuta akokọ sika da so me de be chew eno kran ka de yo no ni na anu ani nansa afiri brain ni kunu enya akwara asem ketwa omutwa so ma ne ka che ne yere se utumi yoba sabi wa yin nsuo usukura na auto akokoto eto kosua ne niam diska kan ko chewa se wase wa ya ade na ne baba no atiti ne yi na ne de ba sai na emprepria na ya no kasa so che minua ma ya no o ma no kasa na o mo niam bi obi ne spirit bi kotina kai mu no apo afredum na o mo titrotum no mo kun se yes ge no kire no o titrotum na betena ne nkia na se o piepia ne hwe na se asa wonye nipa bi sei ana obi dane no hospital no ko fotrotum no person hunu se asem krono mo ka fa girl no kra na senye no kra ampa ko tra girl ni nche sabe pe na girl ni ye girl ni so ko kan o say mate me ntra no osi fom a asa de ne spirit no no se edine to mo na mienu ana another one so ko tra ni nche o say na na de die ni e de be kam tutu say mate mo obi a metra me nche me ko a metra se na so so spirit o ye nsuo ensuo de kuma se ne patamu abi de na o mo sabe so lady ni we na lady na nuru fie na obi so besre na de na de na mi huni eni ma tantan ko na mi hunu batena ka ma obi de no kan hua mi ama masi fam ko fie sa ye ne so die ne ne ma ben ya ne akura sem pass ne ma na spirit na nka hwe enti o sumle na obi aka che sa ware friend sa ware onya bi da mpabo bi ani ho wonko asoro bi ani ho wonko ense for you bi ani ho mo mema ni timi ba ma mema be se 10 etim be pakeka on fie bema ne bema timi twa ebo blows wo no ho enso sister no be ka cho se na nsen ya na oba ni doctor nche obenya oje afa di onu obi ko wade onu ko tan no do prapram enti aware na e kan sa no uyo oba na osi so a eni ma bebre hia sa wo ye wanti wanye sa ne ma ni nyina se na magana fo ma ya bebre omo bre o ma warem na so mu hu aware no ho hwe India ye hwe ni sei ne wu kan awade bi ho a etimi no kunkuru fa na ebe wi akire na akwakoye mpu atwa wade eno so tiri bi saba etimi de ba o se ni ana etiane se emprepi no bia na be me bi wa hwe oba bi ama oba na bre no ho yi anna eja okoshi oba foforo yo shi oba foforo se se na akobe okwa abruchiri ye so tro letter we adwoa ho te se ho ye adwoa obetime ka nya kunu aware na kama ntu kwan ankwa abrucha no se Ghana for ye wi nno yi ana ocho no de bre ejo okas mi ru ma yode wunti ana na miskin na asai minu nyina na wa kuma da ye twinso ye patra aduan tosi ene de wo se me stoke ma se be stoke ma so kuma se ni ba ene de wo mpema ye hwe utmi oba ka bia na sister di sun wo se ma so de e china de e se nyina mu nyini then say do be na say nyini na kosoro kakra na sister na di ahmete e kan asem e do to bra na ware to kan asem de to bra na ware no so aware be ko gi loan kura no de ye bra ne ye popular sister no so ye popular na ba je di so mo ware wie sike omunya ye nyina na nu 3000 omo bo ka so almost 70,000 Ghana cedis let's say all currency 700 million as we see omo say sika nyina buy so sika ne fa hin enu ti eno me no efi ma bi bebre enti mprepi no se ro be say o niema se ro be si atoto niema na no ba bi be hye na kwasi ebu bebam na afre be wiase no ba ndo fa kwambo ne so sa ne ma nyina ye de etimi ba enu ti mprepi ne mpenfo timi ka se o be ware a sa hwem nyina wo so wo ye
na so yera sanfom ye obaabia etimi tu so komasa wo hu akono de etimi nkawe ne mo bana ne tena na ne na anware ko ne nko settle na kuma ntoni yam na ware Nyankopɔn ton supa famusu na ni genye de emrem enye sa ware no wo be ware na so nye de enko be etina se ne wu kan enkane papa mu a se abrante bi hye oba bi na won ne kan wade asema nko onto ne boas na nko hwehwem hu fem ene honam fem se no bi wo mu a na nka waye ho adwuma ene oba bi se India spiritual doctor wa na wato boas no hwehwem waye ho adwuma eda ma se nipa na ye hwen se India etoda bu se odo ahase no enigye so hu se de enigye bi e wo se omunya nyina omu setimika eda be ma no ebe na se de se be ma wo be yoba ho ade no acha abusu bi nsia ensubo afe na enwuma afrase edane enu ana edi entia maga beda se pa nyamenshra emprepi mani bebre of spiritual marriage emema ni bebre of spiritual marriage na ne tie nie yesese oba wari ukunu na se ukunu anya yia na wo ba no wa amwa ukunu enti oba bia ye wasede se wo ware a wo de mpa bo beta ukunu echi na ukunu adwuma ne bibia etima yi na ya na oba bi wa kwa ware no spiritual marriage in the spiritual marriage wa anya ho adwuma ana be ma no so ko hia no ware be ma no so kuta spiritual marriage na se by for tu kwan akoso se sabonsam na essence se we spiritual marriage mo anya ho adwuma no a mu nyina nko hia no e de sa calamity ni baba enu to tinu se ai ba lock ni ba mingwa na me ye madwuma kama na ni makoyie de mame me wa wo hwe madwuma nyina na asai me wa me kan nyina na ahwe ase me wa me se na ese na ni ma bebre obo nso a na enye enonko a efiro mo sa akotena mu efiro no sa ye baifo etimi ka se nipa wo spiritual marriage o yiro spiritual marriage efia mo sa tukota efiro so ye baifo ene efiro ne gigi tenants fo ni nyina mu sa musika no de ye no ope uze ofibo a okokotena mu baka o ka ye 20 kura beton ni nyina enokre efiro akotena mu a wo no yire mo do mo se den mo kotena efio mo start se mo oku enu ntina de bia ne ka se ewie ye ti asiri sunsun djuma ye adwuma enti untimi nya bibia bekwati sunsun enu ntina tama Yesu Kristo ko se me ko minya munyanka minya mawisia mesuma honhon konkron ma ne ma ba betina ebi ni India spiritual doctor we enti ansana betu akotina efie bi ansana be ware oba bi oba ware be enka na tetino na so bi hu oba bi na oba ware ko bo so for me sofo me hu oba bi wa ho sese na tie na sofo na ka so na tie enfa nkonya mienu me mo mpa ye hwe me kwa me ka the last time a obi kura de asemi akoto sofo ne ma sofo atena se wo ye hwe ma se ampa no problem bi ani ho o se bi wa ye tu oba bi wa ne problem na ne kun problem no ba ne hwe wi a ebi o ye ho adwuma ye yi ebi o se ye ho adwuma tim ka se da bi Nyankopon fa mu nhia ye onya yes onya on fem pade the right one enti the best thing is ebe cancel mu kakra na omatima ye de a break it up no obi a go in for another one near the power to see me Nyankopon na ye de then the right na ebe ne dia it is one take us and awaria egu baka wukrum ha anadwo amene wo ka sei obi hyedem a wo su enokre obi hyedem a hu no onye no ho obi timi ware ne yire bɔ ho ka obi timi drum rebe hu ne yire kra na no ho ye ne tan ohu ne yire kra na ne yire ne se kakan ento be konche akodi bi oba fie na wo ba no bi wa no obe papa so no mo say yes nyame yodo sa ne manyina spiritual implications ya incarnated no se obi be wara na nanom ye na nanom mutu anamon ekoye abusa ekohwehwehwehwe mu se abaya ye ko ware ne fie efom yareboni ni ho krono ni ho basabasan ni ho we ni ho ansani amaware na yede aye adwuma ba enesa sa prepare ne ye nuan ma sofu mi bi eyafunu ntino onye hu so ori abra me hira soma won scrutinize hwe yie ekro ye onipa bebra omo ware ya no mo tesempra sene na woka na ni gie wo mu yie ba emro mo ware ye say apen ni ma start say minim sister be no kokwa so ewo Nigeria ofro no ko China na ni kun so ton ni ma o mazi masa na eye correct be ma na sene mo ba ware no ka so o sre oba ni nya boto be ma na de ayi 1 year si 3 bedroom mo mutu kwatena mu o mutu kwatena afie ho no esa se wa anya ne niema yie no ba bi o mo sa bi oto asese no sa kwatena no na sa ye nsuo bi ti na abeje di se ge na okọ ni fie kokọ ware ye no ge na ma me ye baifuo ana be ma no so ne se wa so ye baifuo na ba ye witchcraft mo ye namfo dada eti mo ma ne ji hu se sa ware mi o metumi asei be ma ne sa no niema sister ne anyi se ma ko me se ne nyina asei
Let's also hear India spiritual doctor Chirakwan. Near Bani no more trans near Casa. Yeah, what you mean are back in some season a year Ahmed. Now, there no a year soon or day. Was a doctor? And some of Catherine Marginal Committee could be in theory. That he be saying none of so soon, eh? And in some Arcadia Minchuano, I am correct, sending all kind of a baby. And until Baka, our Riano, oh, yes, oh, yes, Obit me now to bow some worry. Must me back with some worry. There be Obit me show baby beer and ne. Acha was the Bosume, Bosumi and Sa, me your ban one day. And probably so, young and your moon. Oh, say, yeah, cray, I am a Grunia. Yaka, yes, I'm up for to be about the doctor. Miss Row, Papa, Frabruchinaba, or so called with the Babosumi and me and Sapper. Met my soy and my dear Sarako. Back I didn't know. Yes, reply. Ni a chichira to so. My Wajuma. Ya Wajuma. Na fa. Na fa. No go war. Na only I never plan me say. Yeah, your whole bar. Edika ye hwehwemu. Okay. Say a year make a cho say. Enya me sleep ya cho say. We enya ye Wajuma ko beba. But wow. Na ene wakasa na etwatwa. Bebe ye dia ben for so aso be waro bosumi mienu na bosumi ba ko. As soon as I go back to Abuchi. Esan say makasa 2021 de e man om nenam Ghana. Ye person mu nyina enware. Oba wa nware a sebia so sebia man so doson e man adoson okay no sebeji oh oba wa nware na kwakwe o man doson ne so baka se bibi free sro ba obi ade nsa katanity ye ne ahwe ne se oba ye hode a ekwan bi o se fa so bia na onya ware no so seka se o se ewura sro ye ko fa wiem ewura sase so a ye be ye ama onsaka na so wani je tima ye ahwe o peye sanse e ma omo ye mre ti so oba to na be man kan ho a e ya se fem India komono ayede na mame musa we na se ne wukan se awade bema wade obawia yetimi ejina wade ne bo ho ba ma ne yeye ne wukan ma ne yeye ba oni nje ti san se baka wo ko ware oba no enye nkwa na ope no sa na oba no so obe wa onye wo be o sa oba no kwa na ope no na mu ye lock na mu ye mu de ede ehia make us obey meme pen be bro 100 ana obey ma ezo open ma be bro 200 ezo 200 ni na ba ko pen na oyiye sa na oba nso yi wonko a nti ko be se mo makare ni aba ho ni obon pa se me baka wanwa me e bon pa se ge akọ na obi bia be ba sa na ge no so ka obon pa e bon ni ti na be ma oba nso ka me na wanwa me no o de ye twen eti onam na pa obon se ade be cho se eh Brana wanwa what is this story na ni de oh obo se ndi ko hye dem na ohuri ade ba chobete se eh okura no sister na brand wanwa sister no ko wa no ko wo no again ni akura ni nya film oh ye oboa na ni de amafo be brechi chiri ti ankofo aware etimi kan se nyame aye lock nyame aboa no aye lock wo wo hia aware na enye se bi wa ho ofe na bibia ntiro uti na ye na bema na wa nte ko ba sini kwa se utena se eni tena ware na bema ne the bible amount o si ha ye ware ye ma mema bible ai sasa ma na emre enti ye mo weapon ye mo tu so mo fan face ya ware enti se oji bible no a eni mu na o se da bia o ko so bom paye esa se o ware o bema ne ware wie na bema na dwuma sei a baka kan so be o ba otiri so sa o ma ko kan ai oni adwoate ha na wadwuma ko yie ma oni adwoate watoka miensa yakoka so ko hu oba foforo na adwo amu ade ana bema so ope kwa aware oba foforo aka no ho a onka oba no asem papa omu ade eni so ade oyedwe oyahantan omume oboa ope kwa oba foforo edisa wo kwa aware na sena senia start say descende e ma bra na niam anko yi ma bra na onua ma no na kumafo ne wase kura kan ba lock ni ba obe ware ye di hwe ne hwe ene wa wiewie ye di hwe kura no onom nsa obe wa ene onom nsa samu onom nsa di sasomoge enti oba ye de babru ma aye wasede ye ba wo huru se be se yusu ne dia ene ne invite you se bra ne okuma sa hima kokobi 18 eda a eye ya wada esi ada memene da ene kwesi ada kuma sa hima kokobi 18 ba bia ofri ba Ghana bia obesi o kejetia anase sofolai ubenya hima kokobi ka ne so ofri obose kwan no so na eba dia osimesi ahima kokobi 18 usi ahima kokobi 18 na cross brown sabenkun so ubese bamboo dan mi so sample so kese so ensa na wiadem ya twino so India doctor se so ofri kejetia anase sofolai na eba ene de osi on sanifa so ho a
mo say somebody ke see esi bamboo dan no say atwono so India spiritual doctor fa kwan no so sa ne bre India doctor fi baka se o sa wo ha wo mu nyina e be wie peye e de amount na bibia e bokọ e de India je weekend aho na chese empempi no so we be delete o sa kwan so a na se ebia na oba na be ma na watiska be ye ho ade na nko na obi da na e wo ho but ekwan obi odo oba ne fa so no oba ne se obu ne kwase a eti wo na ne abe wa wo no na se wo so delete a wo sa na so ye no baka me kura nka me sa ai enu ti ne se o be ware a bra nche ne no nya hwe be ka no kuri wo ndi ache oba bi ba ye nche ofri ai doma side ho no actually so say doma side of ba oba ne ne tena se opani wo bua ba yu abi papa ne mum na aboa no ne wo ne na nka ni se wo ne kan ne se oba wa no e ma ba so nya mu arehye mu e mema ba ne nchen bogafo ba mu businessman wo hini bi kura ba so oba wara ba ye abaya si da bi na chama papa ne hwe na amafo nyina kasa ababa we de we school won wa enti on pese ne nkrofo kan ne be no ko pese onu mum edi samra so enti man asmo kan ni se after duru ba bia on pe no na akola ni sua nso ne na atena enti onu a me ka chen se openi se no why no say no krenti se doctor be ne de beso ne mahunu fufure me ne nyam timi yende na sa na tie dia ne ko pata no ye ma ne ko pata no 5,000 Ghana cedis o say o pata sa de no pata ni pa 50 million yes no the kopata yes na akili adie bia bad intention bia ni pa ne wo de ma ho ama bibi obe bia no enye yi na bi kwan ba so e no say enu ntena prepis oba en chese na ne duabon ma ana adutuo ne ye hwehwem ne wie ne usa asam udi fo a ye friend pa ne kasama na je mpata oje mpata wi a ne aye de ne asane na se ne boy kasa chinchini chi a wonye a eno so ne kwan ho a ye be di ama wo sanity na no ne sa no India eye hunam fanko a ana se hunfam so ka mpata no empata no ya na honhom fam no eka ho ne honam ni die ne di kan ko wi a na ma honhom die no adi kan aye mre eti se okwa akoye oba ho ade ahye se beka se kofie koye amamere die no ansa na sofo kura de nsaba beguso sofo ye papa no sa no be no aye se no onye papa so ja fie de ne enye nyina wa sondem da bi babro kwa se jiso ko twa oba ne trinsa ani ne bibia de ma na wofo a owo no what ya ansa na sofo de nsaba beguso hira ware no edi se ye honam ni die ne wi a sunsum de na aka no ende eye boko obi so betimi obi so kase no kre me ni mi jan no me ye masede mi jan kwan kama enso ba no be man ha wo mo koye ka chen se oba bi ene ye osade ne se de obeka ne se de o jan kwan na de nyina enso oba na ko awekinam na fa na me kase ye oduabo ene ye waduto eno sa na oba na ko a o mo odua obetu wadu eno di ne se wo ware abrane mo aware no ho ba ma wo ye sade wo ye free enye sade o ze baka eya na enye se ebia nipa no aware a wanwa na ye ne ya obo okra na omo ye namfo miensa sister be djuma me ye omo ye namfo miensa ana omo nam ana ba ko ware ko nkran de ka ba ko kumase na ba ko no ka ba ko pe life pa ba ko pe life we no omo nam ba ko na week be otimi sanity 2 weeks bia ana obi ka che se masa do wada fia ne ndam o ye niti pa o pe life o de bia no aye hu sei just as no omo kan na sister ne ya sa so onso no be fo ana ode hunam kankan to na damfo ne so hunam kankan awurade perfume bia no o nyusu ye oba besia shower gel liquid so dia me hunu de me sinka ni nyina bo yusu so still odwaria na no na mankasa egbon otimi nko be ma enti e baza no deti escafo ni mpenifo akese enti e baza no ma started drop no was doctor se be ma bam cherem ni be ma na dawia e dem sebe ka freche ase ho ne ekura janan unya hwene be oba bi e be ma bi empe enu ti so ne be ma kura akun na so beti ni be ma na da oni be ma wuru abaji so ko washroom ekodware ko wuru no oba ya cha 5 minutes na sentina eba and was doctor ye play romance any be madam ye bia chepa say me ko play romance me nwie po na sentina yi no hodi ni apake me ne ano eyedin enu nti ne say enyama bebre na ekoso sebe so sebe nya na hwe nnua man ma batan ahofa eza wo se bogus one crab no mo drop mo ire ko the same massa say ne say ko fodua nkwa na flowers wo this time kumase ne Ghana ba bia flowers kumase flower me ko nyina sie wa exim akoye adwuma ma obi na massa me ko life gas ni bo no say ei because massa
life on you do house guess in life omo na me ka say nkra ni kuma se nko a me sia yinyina sia azim life wa guess ne bono enye bete ti Ghana for mo afa yi but an ofeni nya so mo dress ma mema na be wa wo mo enso mema ne so mo ngwa wo mo nya wo mo a na ko bitim no ba hia e mo ba no bona num to se akra no mo jeduro I say wa crazy cry matonga no enso ade chana ni buofu why ye tonga no ho adwuma eye de eye correct ne mo ni aka ne so obeba India doctor nchen ne so e de akwankyira ma se ne be ye be ma wa ware na gina se be oba onye knaman onye preko Ghana for ma mesre oba bi wa on free kejetia enkodu ni fie na emema bebro fo na aforo no we furu no wasi enkra ene nkrama na tisa na oni panso yo oba bi wa 1 month and 2 months no baka emema ne na da no ka sister bi ba me nche wo se emema ne da ya mo so da ya ni atwitwa koten kantem ma dia so ano what's the way day? Emema ne na da sa emema ne wa no when o say o hia mema bia na mema ne kana sam de so we dia oboboa me we dia beye no ne ko wo se sa da ne akaka duro no hyehye mase na hyehye ah wo so ne ma bi akoko hia ma ne nku o de ye ne ti o ti bi de ye ne be ma no ne dai ma ne ka chese wi o sign check ade e chi no asage check no every chese ne wura ho okoso dai o so na ne atwitwa koten kenten ma ne dia so ano masa Ghana for my bro yes cement na ya ho awari o se twetio bo be ma no ade ba kom ni se yesisi ma no o ware no obe aduana ma odi obe pepa adam obe bibi obe sesio obe sa ye dan mu wo chman ahwe dan so ne ma ama na wa ye bibi e dro nyuma sa ko dan so ade aye pumping I release stress when you na mema ne so mo mpe Ghana for my se die bebi no na ye se bibi wo ho a wo se ma no mo ye ma mo ntena se anu te bia me eji ye ma me no se who mama miensa and 9 mienu and granny started 10 years 15 years e pen odwe no for start ye na ware ho adwuma ensan se enne no enima mo ye e fi be se no oh 10 years 12 years so start ye na ware ho adwuma okay now bomb pa en kakran enya bone America ware no ni 30 or 40 years yeah na na se kwasi boni de dem aba e you start bomb pa ye sa kakran dem na ne akran de nyami suro ni nkyerekere what's the guy any dura here akra ya say beje praye prani say so sisi say chia praye ni say ye ni say kutani say uhuru gukruma ma na nkwa ye ni say uhuru emu wie na da to uhuru na de to say sa clear uwia fa butu wonom na mu nso ni nso ni e wo kentem uwia ni say so what's the mami bi o do time bi o ha o sorry ma ya ni ntem buta so se de o kwa warranty o de sa de ni abetiti akra ni nyina wo fie na o titi akra no no bo modin ase o be den wodi ntitiya ni akwankyere be kan se na be ni kunu ne yere no obenya aware pap ne ba benya aware papa ba be free sefi ba yen chen aso kan se doctor me mama am yensa me mama me pese obi be ware o sefi ha on pese sefi ha awade sefi yo aboso ana me se ma de nya wodo fro se dabi na me se ade wo se ya me hwesini na fe so madam fu bi wo me ha de bia ne baba ye ba akopɛ wo tema de bia me ko hemba wo tema de bia me ko hemba wo tema doctor me ntu kwan da nti so be se me mama am yensa no me pekuma se tema ene akra ne me yensa ho na se watinya akra se me ko me ba e won kramam mo so be so tu banche ni wo twa bode ni watiti kontomre kwansu ne ade e na wo na wo kon yase woni abiru akosia na wo tema comtitio na e kina me kon kran akwakohwe no wo je fans wo so 1% ne da bi woni ne ma na nyina ate wo enka se wonye kuro ye kuro ne mo nipa de wo hia puntuo wa brabom ene ma mi wo sinya ne mama ayi kan ko fu ka akra nkwa chira ojo ka se me kra kwa nti so ye ma mi na wo mama ayi o habaka eye wa sede enye sade be ka se wo baifo una wo ye o ma na o ma ntimi nya aware minimo bia ma mi bi ba jo se doctor se mi ni mi kunu kra be da yi se mi ma mi kunu iska se na wodi mi ai eso ne this man isika ai o se na da ai o se ba 3 months ni mi kunu se mi fa mi pesle eno ko ne nkoyi ntina no Bible na nso na da na o si wa ware woni na wo miensa Kristo ni osuru afi no se kwa ni akoche no o nso obi so onye sa ne bi da ado be sa na da sa da no aso ne be che no o nso 1% o be se ja be ma na ya na ne kondo be ma ne me bibi ma na se be ma ne dwalai then o dwalai o fa ne pesiri nkonkoji luma no amfa nkoji ama nti o se tonga no wontu o se doctor mi timi mo am se no mako twitwiri brain ma forsa ma dane so o se woni ya reho ne o se o aware ma kwankyera
bema no hu tan bia ne kondo ofiri so no ye niema anu tena ani gie sense aware ya de nyame ani so edie nyame na boy esi ye ni enye bone okay anu tena so oba fa ho nkame ukunu so saa anu tie wo so bi okrum asori bi okrum a masa obaje di se saa asori okoda ho hye o yo ba akoda hye pieto na santipe ukuru ni jega na tuam ayezo masa ebi mo bre wa idia ekoma ye di ho enuma bi wo mu a wakika na ekire madwene yesi ensemoni ti echedi ena aboa kotre ko ni maku ma aboa ponchani kwate hu fifire ene sei nyewu kai me makwa kodi me bone makwa kodi no wo kire bi makunyo ba bia ye no ho ade oba ma ye no ho ade no eye den na meme hawo no etimi afete sa ba no medase baga uni bibi aha aware si ye bi obi no bi tina wa nwaro ana otete ya no nya sister ne pant e be wi mu ya so yo no nya sister ne pant o de ko ba bi kokko ye aduru na bra ni hu sister no wona ne dada ko pe ade kyin ya pe no ko ho bisafo okutu ni tinisa 3 months ba pe no ye girl no ade o ye girl no ade wi o one girl ni da o so ne da o ti choko choko so ne di sa dai se nsuo bi na akura bi ti afro okay why not straight trust say e die ni won te san ka me ware o na die me ni choko baka yeizo just adie choko pa me see enkoye sister no atimi ka say doctor me pa first me secretary ekura nkomase na so na de me come insan num nyina ba otimi wura mase mentiasie enwuma ni nyina epeche mentiasie ono ati o se ya otu se mframa ewura na se oba so ni kwase mframa timi wura ho ebie se bro ni we time ana ho oba ye oni okun ni nyina ba oba ye nyina masa ye bompa ye nyina ye hwem nyina be ma ni bu afu ana mu se o ka che se mi wura brabeti oni nkoso me pa cho ti wani doctor ya ba ti wani we de ni fefi de ku fe no mu na me aha de ti wani it's na se am ka che man say na koso na oba ne panty say to kai din no na doctor say be ne de na say be ne saade a tuni emfa confusion to konfo no any girl ne ntem na mahuni saade no kro ye no nkoda konfo na ase inte confusion tin ntem dia konfo no be giga konfo so o bi o mo na o be giga the pants no be ye saade na ba na ho na leakage sin na ba ye saade ni we papa no so we koko diwo mom to koko ni na eda no monko kuku no manko kuku no nti ofia oso an sorry be 10 nti abegina o se ukọ small village so mo valanda activity wo dan bi anim o twe no watwe ni mu saa na eja o wewe kurumanti no hu ya ne se obi di speed banos na nya conference mesini na no panya se o si bafia vim ide e fi so fence on oba vim se ade asem na esi me papa kram ne nye free obi a conference dem mempe e wa kinkiro be do ne napo kim wo yire wen o se me yire ade asem panka ne hwe ma say pie no upon the next 2 houses to aso owura pasa simesi wo he o se asimesi oni ho nka den o se mon ka chen se hioto no de ba hase no be ya duro no a o meda amase no be de ba beji maseda to sense rap no de ba no se wo yire pant we openi e wo dia na se pant se ya wo yire dia o se me yire pant dia mention bi tawo mi nra hu ni bi na se you know tia ni bi asise tumutunu se den tumutia ni bi okay no pant dia wo that so ne yire ne twemp na it wan shire hu dia ne pant si yi ma onu amre ntino wo ye ade wo ye aduane kakra ma le kunu no e wo ja no frɛ no no ba o se be hwɛ pant nto hwɛ din no se pant wo dia o se nana me dia o se me se ye wo dia ma me sisters me se abai na otie wan ba no eba na de ba asem fanya duro ntia na u ye ja no ba be ware wo na de ye duro tia entutu onu kunkura da won te hwe mebo a Debbie asem yo ke de mon twere me ko frɛ mo fa mo mra konfo jana bam gidigidi e ko frɛ mo bam nya committee chairman fo nyina ba afre fra ba na buku tudwo pa chew se be ma na nwa ne ya ne ma ne fa ne pant e ko ma konfo no se o ma se bi ka fra che monima o ma ne twenye nsuo enti ma bebra white aye wo mu ye ya to ama wo mu enye kwa enye nya na ye hunamani sa keke no bi wa ne white baka wa numa duro bi bie ni wa wonye wa sa still white ha no
ade na wonye wona wa gas em India wona wa gas em we waye enso so no odware afresh o ade na sie no na to kunkrom ti say to ye friend say no chaskele aba chaskele oba sanso na bufu esa na be mara so na chaskele etu amna na body kunkrom e go straight and choko ba bia I was saying this galam say for amna no e choko ha na choko ha na choko ha na choko na kosimbo ko o twa na ye man entimi to correct isa obra wasa pia besi so sana was say na wo so do be ma na ibu nu mu kakre ba adane ne ho style ka na no na sana na na do ko sinje I was here for time with India spiritual doctor and when the gusu a wuhwe na enkomo no nyame no kreni what is said and no esi eko India spiritual doctor be pa chewo ebia enei ahobambo na wo pa India spiritual doctor me kan for edia ma se bomoden na fo ni kiremu ho na wo hwe na wo mo wo pa wo abofra ketua bi wontimi enkasa anase wontimi enante waka wiase nsem ekwa hi ba nyina bi ensabofra yi foma no tie wontimi so no anante India spiritual doctor na me kan for edia ma ebusua bi wo ha na edam asim India spiritual doctor nipa ne kasa sa ebusua mesremo mo ma sani pa ne so na mo fa ne hweke na mo fa ne ko India spiritual doctor ho na obeboa wo pa ama bibia tima ko yi edia ma obi wo so wo se etwere ni nua bi so ni nua be ma oba bi ni wo fa bi ni papa ne maame bi etwere yade eda ne so me pa chaw enye kwa ensem bi na kwatwe bibi edi aba India spiritual doctor na me kanfo edi ama pa ekudada obi wa eku atu no efidadadada ato sebra ye kasai enso ekuro no de bia anim se ko India spiritual doctor na me kanfo edi ama pa ensanom na odi chebu ato mutinta abomoden na momfa ne nko na obetu ase edi ama no kra ama bibia timi ayeye edi ama no ahensem abusua bi wo hana se bu a wo hwe me na akunya bi ato mabusuam ese fatasa akunya wo na wudie ese abusua panyi se akunya no ma wunni afa konkonan edi akokomo obi twamlika mamuso ne ko India spiritual doctor obeboa wo pa amna ayeye na India spiritual doctor de tese eye hunam na sunsum fam ohwe na waboa wo ma bibia timi den akoyi edi ama wo be ma bi wa ne be ma aye ketekete atwehwea ko no hwe na wo mo pa eye na bia ntimi nkoyi enfa promise enfa ni nyina obehwe no to ase edi ama wo e ma no mutie me do I say wo be ma bi tuo wo se ma we de ne nsa chia den enye wa enye on so na aye e bibi na ba besi kwan bomodin na ko India spiritual doctor obehwe na waboa ma bibia timi akoyi edi ama love me alone be ma ne channel oba na tie no eden ekwan be na be fa so a sa ba na sa be ma no obetima ye onkwan wo dia ye India spiritual doctor be kan for dia ma ene India spiritual doctor na kira kwan e wo kumase ahina makokobi 18 mu udu 18 mu wo nsani fa so somebody so kakraka nipa sa edem awie dem fifire ho ene India doctor e wa obo adwumaden ye bo kumase man ene asantema nyina eda ye wada efiada memene da kwasiada ene ye adwuma anapa nonso de kwasi anwumre no nan na India spiritual doctor wa tuni prum okwa honde ha wa pon ti bomodin na hye nso na ko hontempa na pe wo ha no ompa no pasibre emfa ma frɛ no e wo 0240 553682 0240 553682 India spiritual doctor India mamisa ma so bi unka se mu kan sem bi se obi ho a awade no ko hwehwem ohu oba na na ko ne ho ade oba bi won so be ma ne se ne pena on hwe kire e se be ma na oba ma akwam wote se na se me wada be boa me ana se moa me na ye hwe nsem pempi ye tati nsem bi se be ma bia o kredi oba bi o kredi ye se obi de ya enka o ware kofi obi be ma bi su kofi anka ware oba e fe na kwia sansem na nokura be ne wum sa baka nokura be bre ni atie ni kredi no account ba so hwe ya santi ha emema dini nyina e ko starte ke edru ma no ne ko dane wai edu ya wa ne dane wai saa so na ko emma no so a e ko dane edu ya wa da no ne dane wai bebre yesunsu yo bato mu ni mini ana hwe de ho wiase so a yen akan mama yen ko na ekuta kradi mienu obi di kwadwo aso de tu kofi nse friend kofi obi di kwame ene tu obi ye friend kwaku nje pese friend kwaku we nyina ye niema ba ehwehwem ni ahwe oba ndi nti se oba you the four elements afa udin o ma mi din ba bi ewu ba bi ewu fure okay ene ya yes ni afọ oba nso ni de ayesa hwehwemu no
Empre pinya bebre ho a adwuma ho a ye enti ye be kiro na ye na ayeye di ama na enye yesu ni aka kyo se enye yi na baka ye kan awaresem no so no ye san hwe ade bi so a ye be ba no so bi empre piye oni bebre ho a osi so abranti wo mo no wo baako to wo baako data na enema nkoye nto antima anware so a wo ba ana okọ so ye na adwuma ko ni school na bibia ye nto be so okofa ne ba no ebe tena ne yire na one ne eware ne nche ma ne bebre ye mutimi ka se oh be pa chokofa ne bra ne ne ntena sankura no mu wo question mark pa sa ho eh sankura ni gua ware pa abeku edi se wo kun na kunu wo ba wo ba bi no okofa na ba me nka se nyo eye brain the doctor nche me enye ho adwuma ye so be gua ware enne menya be borofo ma so ne no eno unfi bi na de bibi fa omuso ne ana che ni se ebi adachi no brand ne girl ne ware ewo ye no girl ni se brand ni instant wa no ja ko ware obi ena abrabo na ten na brand na benye sika enti wa ware no ko ware oba fro aba be fa ne ba ne wo no ko ye no omotimi ne hunfin sha kure no suman ma ne ko enti ya hwe se san kure mebre na dodo na ya na be se me ko deep balance ma no ya boboso but bibia do dia wo se ta ya before ogbo akwa onya before me ya adwuma bi wa Germany okay ene woni nipa ne te woni ne te no wo mienu o ba ko Ghana no ko ware abruto ne wo mienu ene oba ne kura press se miwura ti se wo ma ba ko Ghana me so ne wo mienu ko fa akwa ne be kan wo krum hai na family ne nsipi na Ghana dia akwa no hwa na bra ba ko ye basa nke ya de boni dabi oba se na wo Ghana mutimi kasanya sasem wo bi di kire mo nkunu manya mi nhira o kan sa na oba so ti odi no e me yiri odom yampo ne mekwa ko fa oba na ba eti bem oba ne chese mpesa wo se miwura me don ti mia na me twa ni take bi bia connection ma me na din ska ye bibia ma ne musa so to ni nua no Ghana ha oni abusu Ghana ha oni wo fa no wo fa ska na me fa obi o be fa ni kunu band ne ko ti ta wo start so me process no ena gia ne ma mo me aba no mo ti ba ye kakra de ma akora no mo be fa de na ko Germany after akora ko do Germany within 1 month ye yi oba na di wadwuma hey anada ma te yi ni kunu wadwuma hey enkora me no ne wo mo no enkora so no do mo say wo mo ni girl ne yes ade what me mai ti ye adwuma we ti say e dey na say ne asifia han ne yankopon da ne ma bebredi kire wo ba no na se no ba na kuma mu te da ko oso ne de oja enkora ne woni da no so woni da nto ada ne de so na eye awobre nti wa pos ada bi ne ade a kire no do me kohwe me nkole ma me nkora ne room yankopon so be so obetwom da no man to room okọ ya akora ne ba ko da nkora ntinyi akoye ma ba ko da na penino ofri Ghana aba no de ne nse hihye nkora anase obia na o say doctor abruchi ye mu nkwala ka me kile no bia be hye mu kunu mu be kun Ghana akwala no me man fa mi sika awowei e me fa ofri Ghana mra ha ne o de be ye me mani nyame amam ana India doctor amam a ka ware no buye o the doctor say be ne de obi na de me no afra krakoma ne ye ho ade unu se akwa ne ye ya abo nkola mienu na nson e ma social fo be fa nkola mienu koi afi na ma me no de ne ba ko ndim ko hwe nkola asa abrabo wi usu yo bi papa na dan wa de fufu ma me kan da se mi yo nam se ma de nya botre mi busa ne ne ma mi hia o de nyina ba e ne start ye afi de da ko nkola no social so se da bi we won't go our mother home o se house so nkola se da bro fom tie nkola so se de o mko ada mo de nkola ne ba ya pepe wo so yi ni free wa pe no on de no wanyini trot man no se on timi na efia o so ko Ghana ama 40 Ghana pa bro chira ba do se debi me ko Ghana ye ni ba no so no wa chesi ka akom se ka mo hey ma so hwi ane Ghana santa me mokru ni de ben ha ye ni ba to ada kwa ni duru pa na dwuna na maame no ne maame no ne nana ne bodam hey ai na me fa nko abro chire nka e bone enti nkora no a omni me ma wo o ma nware na chom ko ware nko tete o ma de aba no ensemaranko last week ye bi obo ase tutuka na ya asem na ya real o ma bie stock kese enti o me ya no mi wura so okra wo akora ba ko wo ha ko fa akora ne bra ni nyina ese nyame adom ya wo fo pe no me ehwe nkrofo kora ma ni ehwe on so bi kora akura se on school kon kran koyie was me yere nyame on hira wate no ko fa pe no de ne ba sena oba no a odi kan ne we o wanware wate se yese papa ne yire nya sika obo so ma bie stock kese ejisa na tede ya no mo de bayi ato akran on konko hwom dwatire anya wo na tiko baka se abraboyi ye tenase na nsem ba ya so ye no ye betenase na ye kan
na kam no petition o se kam no petition be fu e bi o se nka utwa bi onsem bi wana reho yes me ya o papa esi bebre obetimi jani kunu o se me ba Ghana enti ya ye stu kakra ko hyehye mi kunu fridge obeba na one ne nyam Ghana akro bebre si ha enu ti esi aware na all this time no ensem aware no enu ti ndia doctor tunu mo si o se 2021 the Ghana ni woman bi amasmari oda se man doors no e mema ni so also mo ware na obetimi aware agi so oba behwe India spiritual doctor chira kwa san se bia na niema bi bata ho ye be wise na niema ni nyina ato atwene na emema hunu yie na mema apel na anyema tima ko yie na bema bia so obepe wa be ko ne nchen se na dwuma nye ko se eden na nigi se obefa oba na odwuma nye na odwuma na lift wo oba no ko ma fans e ma bema ne do mo wo yo nyama prekope ne se ko ba sa na ene Ghana fo ma mu ni sai ya na mema ne nyo mani esa se ne ma ne de ma bebre ne nam na me ka se ye to ye hu dua broni ye ya hasan ya ha ye am for the toma ba ye ma omo the lipstick ba ye toma ni ye se toma da o masne sa me ye toma na me de man na be ma tu tonga na de ne sa bottom man si chan ba sa mu wi ba ma nyina ba ma dwene nyina se na se be ma na de ni bottom man so bottom man so a masa o somu adi aye no ne sa somu a ye bi ma obi ama nipa no one ne yere kwati sen mu no akwaje loan 45,000 Ghana cedis no akwakoto Corolla de ama ne girlfriend ne yere no so kura no ko yi se nya kwa nya wani your eye shadow manti ni tutu omani echi ha be ma hu na me so twes ka phone never your lipstick hello baby mwa o se oba nya afi wa na da be me nteso o me oba no te firo ko no be kan be control yo ne di twie ni se pare mo friends pons so na de man ni nyina o mema no ma so ye din ma se man isun man isun and mema no bi susu esusu isun enu te both enu te odu I say love me alone come back to enya the bunny na India na beba bi su ka se oba we me di mani di na chinyene sa ba no won be ma ko bet ma boa no eno be bet de am be ya afra bet na say wo de be fa de boss you obi o ha e be gini din keke edura na dwuna me ojo oba ni din okay ne the picture okay edura na dwuna me call spiritual room no ma friend ne kra mama ne kra na bre no ho ase ama se no be kemia then won na be sin the palma be ma na say wo be dey oba o say you be biri o ho o ya ma chere ni ma yesa amanfo ni be da o baby adu dey say duru bru you go why scan here dey to is carry share in the pocket say kakra okay no a share the battery this one ma girl hu no nti adakun be share potu kakra o mama so kakra de be twum bra kwa jona mu a che na akọ o say oh me share ho na akọ me kwa akra because nya who say man no na akọ sunya afa bibia amre me who say ma pesa ate oh me review me kra okay what I 10 Ghana do abeje never to you go beji kodi mfu oba 1 billion now man 10 Ghana is overvalue 10 Ghana is it's just a what is 10 cities na be man de shani semu oh je ya fato kalipo na asesanioma a change no do be ka do be te wase o so scan my papa say o so scan my papa I was simbe guno I was simbu na papa wa betena ni mu okay wa control na so do abe sheni mu ebo so apple mineral niam bebre o de fancy a ya design mani nyina timi ye na say akwahodo bebre a wotimi fa so yo bo ke betimi aye e ma ne de ahoro na se oba no yes okay woni ne da masa baby ewu me ye secretary bi de ma no sentia woni ne boss na ti no na ne boss no was got to talk as chema no ba no kan na se mi na akire me na me se de na me o se nka be per flat me nka ma sa per car fee the boss no na me se don't worry e chire ne ma nyina no de buy after that ko on na coffee man the boss o ye coffee the man the boss no the coffee be si wa oduru apena boss si gina o kire say oh today you look pretty you know kind of terms so abro kire say o se na o den safa get na fun say no the atara mi o kan it say afa after o say 10 minutes be anu afra no me say me boss is there okay no friend could believe say say very there on boss no da office wo and the boss no office wo after the afa o man ko fie anye hotel na guest house ya o di amama no office wa o di amano ni next week we be no kokoto ka amano o to ka no o drive the ko girl ni fie o di otini camera driver so ticket ento mo ko apen of friend no mba no di nkoma no se ji o hwedi o se dia o se message kan is wo ba se si from Kereni
I was Hannah tells Hannah goes, I didn't know what high flat amano 17,000 Ghana cedis. Who was him? Hey, o can you didn't free for so nim not say dinner, sir. Sanama make a way be unya. Bema grandma tell me Lord that. Tell me Roma be that. Some room crying ya behind that. Who dare you know Janshum got him so your Obasima. Obasima. And they said, what do you? I deal in Massa. They cast a noon and £1. But to bet him then a billion at the critical way. Ah, and Marco Gofu. Hey, and some cost. Yes. And so at the crew obedience to channel here. And so you have a bicycle crow in Yabi. Young small guests don't take care of the echo class in Yadin. I got some young. Remember that Mamma. And Obitimi kase mi share papa yi edeba ko ne me ko dae na menya de we fi na se ensema nko a Obama go san check me no ye nima oni de mawa ah sister bi e free akra ba me nchen oba o say man checkbook won ho checkbook ba ko won ho ana man asensan ama no o hie sika no atwe no de akwa koyi o hie sika no atwe no akoyi enso wo kunu sika da wa wo famu 1 million wo kunu aboa ma wafunu nya achia wano akono 1 million afa firi kunu sika no enso obi check na da no atwe no tro bi ma ni nua no o tro bi fa wo bi sa santi sabe ade na tale ho no woni bia na wo bi na so timi fa hwe mero what you say no tin yes meant na se e me bre obema bi so timi hwe ba bi sa masa e be wi ase fon yo kuma se ahima kokobe 18 mu eda a eye yawada efiada memenda ene kwasiada no kwasare se tena se di dwumadie bebre e bia ye galamsey we ye champagne we ye tututu we ye alovia we ye dig and wash sample na say we ye gato me pa cho bra India doctor se ai wo kuma se ahima kokobe 18 mu no kwasare se papa tu kwa ko India me kwa ko gisue hunu ene ntete mo bai no betena se ne ahite bia be ka ne de ache no tumfo Nyankopon afa ye so asesan wa brabo eye yare ben etwe yare ekuro anase junso kurobo ensanum obi na esisi wo obi na ebu kwasia India spiritual doctor say bra ye bawdua so be na dia bawdua eye akonodi eye apepe eye bochrewa eye tonwo eye bonwo eye akukula eye bibia ye bia eye boruwa anase eye nimpopo eye sa Abidjan fonso friend say bobo ene dia bawdua bra otumfo Nyankopon adawroma ye besre ne dia kwankyira to so wa brabo atima ye kama ne ni matimi akoye dia ma me se eda ye yawada efiada memenda ene kwisia ne di dwumadi wo ho na pacho tie India spiritual doctor say ene baka nipa ni nipa nko nipa ni sika na ede embo atwede abusiafo na ye se de tie no eti ne wo de wo hwe wo screen ase a India spiritual doctor the numbers ni guasie famu bia na ye story a wa frɛ no na fe ha no na di honkom no apa no presibre edi ama India ye nkomo no ayede na ye prince aye be ti ye fa konko ha awurade adom gidi se na wo hwɛ se ne ye beto aso aha ye no se ya bo mema na chipa aha ya bo mema na chipa bo manage be ma oba bi so agi usika di ene mema na nya pressure bebre no aye ma na mo nya pressure openi bi afoka samre me no kase ya ofi akreba ne kwan bi age bi di na faso nti doctor I was say gay won't me bo me yere pamo me yere makoto gay so ne be ma foforo da ha gay na so ka che me an se oni mi wo he enti doctor me simi ntimi na ti mate wonka me free ayi na ba kra me ba aba be do aisa say be ma wo hu oba wo pe no wagidi usika di na so obi ni obi tena ase na me enware ansa me brain bon brain ko da kokko tuna obi dan so odi no bra India doctor nche okuma se ahima kokobe 18 eda yawada efiada memenda ena kwasiada se ne baka ye no otumfo Nyankopon onhira so ohwe so no onye ne ye mfama ne nipa bi akoma so ade a wo pe ne 2021 inshallah enye ye mfama no ye nua man kramfo so ye chino esugusua ese otumfo Nyankopon ahode de mom se omkoso na omo mahode no omkoso nye na chiwa mo ye kramfo sebe enmento se mimpo omonyama omuyama oman ga ni nyina otumfo Nyankopon onye ni ye no onye ne kase mai tiabusiafo pedifo se kwatinti bia no iwie ewa aboboa no ye de besia na dase ene awurade adoma yesanu mu ebedi ahia ye frame baka yoko na mechia eye nana adoma abna adoma na fe baby girl ya bemfa na afi anti feature
wone ejadapa mo bosore me chama na nwumre obade asomdwe enka mo ye fra me bakayoko ni nyankopon se rade adoma da se ne ye behia yakrabusua obia yo woni na ndofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ban che wasan akwa babi ni mebe ko ne ban ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba no wontimi nante wontimi nkasa akora no sebe so sebe nya do so yensu ba akora nipa bebe nsem bebe ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asma o ka che se fa ne babe pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase me no nko a edambo kasakasa eno so so ho de ba nyame adumi bia be boko e de ama e bia ye galamse wo ye tutututu wo ye champagne wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye pepepe wo ye hwegum wo ye gato de ka cho so wo ye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample na tima sa ejide yisan se enne ahoche ni ohia eyeya e bia de etwere yare wo de kudada bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye gutuo eso be na dia bo dua e ya nto anya